Umndeni wakwaDlamini emkhweni umndeni wakababa Jikijela uthi nanyalo kuyamangala ukuthi kunebantu abachubekako nokubeka ketakhiwo lapha ke enzaweni yakhe ke baba Jikijela kanti namuhla bokubhekekile ukuthi mkubhidlidwe lelunye ke liphahla lekhiwe khona emhlabeni lokuthiwa wayike ke baba Jikijela kanti lolu phahla kuthiwe lakhiwe ngilomunye komntwana wakhe Sibusiso Dlamini noma ke Sibusiso Dlamini uyathi ukuthi bobanekile abala bakhako kanti kuthiwe namuhla nakufuna kubhidlite wona ke emaphoyisa emango wafika Sibusiso ke ahamba nalabanye bacela ukuthi lokhu kungabhidlitwa kanti sesikhulumisana naye ke lomunye umntwana baba Jikijela Dlamini Mbongiseni Dlamini lavedile ukuthi bomnakabo bayametselela babo wakhe ngokuthi ke bendekile bakuthanza ke emhlabeni wakubo babeke bangakangithulisi ke babo wabo uyabatshela baba ukuthi hayi abeme kuloko laba kwendawo bangede bema ke bachubeka kusaqalwa kusagujwa bangede bema ke Carlos bachubeka bhuti wami uchubeka kwabo ke ukuthi te ngalesihlanu lesine lesihlanu ngashayela umgijimi Mzebele kuthi kunebantu labakhako akabadi babe kuthi bobani wabatheleka umgijimi leso sikhathi masinyane watheleka umgijimi la Mzebele athelekile Mzebele washayela ngwenya losebandlele emasundweni wathi ngwenya nangabe babe akakwadi lokwendekako la akuwiswe lokwendiwako la lesakhiwo asiwiswe nangabe babe Jikijela akakwadi lo namhla nendani ke Nkosi kuloko namuhla ubhuti wami bebathi kufika umgijimi khona namhla ekseni wathi vele sekuyawudilitwa lapha njengoba kwabe kwalanga kuthiwa kutawudilitwa nini bese ilanga ke lamhla akudilitwa lelanga lanamuhla beda ke maphoyisa emango nayo umgijimi Mzebele bakhona la kuthi teke kusefuna ukuthi kudilitwe kwaqhamuka ke Sibusiso ledu la gijima Sibusiso lomunye nje wabomnakethu namzabalazo wathi akumane weta lawa uvele wakhutha laba madima laba ukuthi abayekele kuloko laba kwendako bamane nabo bathe bahamba bayibandleni kusho lo Sibusiso kweja info laba ile bayende angadi babe lana msakade wami sengiyakubikela lana labafana labo Sibusiso la bathengisile nasi laba silesizala la nasi la sabo akasathi babe lesihlabathi lesi bathengisile labafana bakithi babe angadi bathengisa lo mhlaba babe angadi solo bachubeka nako lokwethelela babe angadi ukuthi babe kufanele tonke into phela intibikelwe babe atati babe Carlos sengizokuthi mina kethu la sikhona imasima babe bekuvele masimi nje nje ubuyibona nje emlegeni masima babe kuvele kuvuna yena babe kungemasima akhe direct yena hayi ukuthi kwakubo akhe hayi ukuthi kwakubo kanike umsakade bese kuyakhulumisana naye ke Sibusiso Dlamini umusa wababa Jikijela Dlamini lavetile ukuthi bona ke lapha kusekhaya futhi kufanele ukuthi kube khona ke labakwakhako waveta ukuthi bona ke bayafisa ukuthi bakhulumisane naye ke babe wabo Jikijela kodwa Mbongiseni wahamba ke wona dona ke incwadi enkantolo ukuthi bangacali ke basonzele kuye babe Jikijela ngako abakhona ukuthi ke bakhulumisana naye kahle etindzabeni emsakade channel eMaswati ngeGary Carlos naneliswa sibiya sisemkhweni eNgwane Park.